نهامه چیروکا فهم گلار بینن سر اکرانه و او بخواه رسامه جقره ازیا ارزرومه ده بچوکاتیه ده عشقا رسمان کد دلوی معظمه تونه بو ده او نسکنی مشانبه یا کنه بازاره او نایلون آنی اولیسر رسم چکرن باوی چیلک آخو فرود او دا خوندن بری وکت غریبی بارکر چو ازمیره و انقره ریامه وی جیل استانبول به هفکت ورن امهرن گالریاوی کرمانچی ورا پر هنری باش چیت کردن مثلا خالیات چیت کردن جلات چیت کردن شد رسم مدا مثلا پر رنگ هرن yani پر رنگ ambition te peşi henin me per araştırmış ki kisi velatime خود پر خملاندن yani per rengi çeki per baş خود کردن از per evdeki mezeki rengimiz vuratini diyamını haltyaman yani پر اشتها چیت کردن جوکوکا گی کلاندن و باغان چیت کردن تو بار کی وی چاقیدا ورکت باقلی من اوا هنرش بو وی چیت کردن هیچ زاروک بو به هوس کمزن رسم چید کردن دنیا جره بو توال و کوال ویشی بدل خو نقشاند جا یک جراجی کواستا زوستان پر بفت باری کوشید کرد و کوشید که ور سرت کرد ام سرت بود دیگریان جام دارک دیگه دستی خو مرسم چید کرد اما رسم پر مزن و چید که جی کی پر مزن جا اوزار گون گد هات دوری پرینت کردن لی مزد کردن جام معلم مجد هاتن معلم گون اوج هاتن من مزد کردن که ایرو فهم چی کریه ایشا وان طاله هن تونه bu Mernikarubistan'da çadırı bazarı yapın bazarcı hatın çadır verdikirin işte düşün mesela çadırı on kevdim davetin seval kimi din şey bu meçon çadıra harçıcı pakmane ma ona debri medbir servana resim çiğdikir Fehim Güleri Zirki ji qıskaniya qereyaziye bavewi piştaya kurexwe nehiştiye hasret arısman jere bimine bavê min rahmetî pir dixwast em bixwînin kêfa piş xwendinê re dihat ama bavê bi qet nexwendibû yani em bêjin zimanê tirkîtî oxuma ziman bi qet tunebû dixwast yani herkes bixwînin herkes kitaba mêzekin pirtûka mêzekin pir dixwast ja mekteba ewil milgûn xilas kir ez em ortoxilê qireyasî çîrekî ku hebû Frot gu em herin bixwînin mala me tevtejot û rora biskine Resame şareza Fehim Güler diyar dike ku huner ji dil çêdibe ne pereyan. Peranayı çêkirî yani belki eva per insan ew nekin naç aqlî wan ama huner ji bo peran nabe. Tu hunerê çê dikî dawiya wî axirî çer were û merî welî mêzê dike. Niha resim zaten felsefe. Felsefe nabe resim nabe, huner nabe. اول دم گووند چیکن یعنی ولایت ما گووندی ولایت ما بگلیک چیکن و رسمم گفروتن جمعی من دویرا مثل سر طبیعتی و عقلی مثل طبیعتی بو دوچون مثلا همین زیویات گریم من رسمی ورا چیکن گلیکی پاشه هومانیزم که عقلی من روکی سری گلیک شو خودیم اول سمزانه هانی ور چی بون چونکه هومانیزم ya da işte Mevlana mervi bütün dünyayı yani merve herkesiye. Wî bi xwedî loma barsanet tunebûn çi ye heta jêtê alîkariya piçûkên huner hez dike. Hinek hevalî baş bi duvara da bi zar resma çê dikin ama dibêjin ya bu axê me tune firçe me tune falan levera hevalê min mesela bir işî dikin henin bu hasta wara ez wana boyaxa dişînim ez wana kaxza dişînim mesela misanda Amedî misanda Çölemergî misanda Bahçesarayı Vana pırtışki xwaşin paşê ji min re dinivîsin mesela fotoğrafa dikişîn dişînim bak bi vana tesandine van zarahan vana resmî çêkin yani tişkî pir kêf xweşê îja tişkî edîz dikin em bêjin mesela zarê ku per resmê baş çêkiribe em bêjin madiyetê de tunebe ez û resmê pere dikirim nayekî wer henin ez û pere dikirim ji bi mala xwe de bidarda dikim daha baş kêfa min ji ratê Bixwe zehmetiyên vê dinyayê zehf dîtin lê giş ji xwe re kirin tecrübe Loma şîretan dike da ku rê li ber nifşê nû rast bibe. Biraz ji diya xwe ji bavê xwe ji kalkê xwe ji pîrikê xwe
هنرمندی و خوهیم ببن هنرمندی هم پر مزنه yani belki yani nizam ve gavi bir hünermendi ve him beben leser ve temel ki baş dadın leser ve ev beben mezin beben verincik ki beri yora mezekin yani beri avul hüneri babu kala leser ve hüneri doğala hüneri dünyayı bigirim göğe beden ser gere ver bakın yekji amira ser sosyal medyaya meviyun jimara bilmişsin el cemal Fehim Güler nehajî tevê El Naz Rahîmoğlu'ya galerî vekir ew pêşaneyên nîgaran li dar dixin. Atölye galeri birlikte kurduk. Min dixwest galeriyê vekê ya fehîm bekşi atölyeya wî hebû. Ma got em bi hev re tiştekî çêkin, ma atölye û galerî bi hev re ava kirin. Ew di resmên xwe de pîranînên zarokatiya xwe dinexşîne, dil dike wê hîsê bîne. Zeviyan û bayê ku ji wan tê diresimîne.